কি নাম আমার যে অসম নীতি খাইছে এই সরকার কি নাম আছে আমাক আইন লাগে আইন কেন লাগে সইব লাগে গুন্ডা বড় গুন্ডা গুন্ডা আসু सासे हारसाबुरै जाय हारसाबुरैया जाबायदि गाज्रि लेंगुवेजै एबसुखौ बर' हारिखौ बुंदों आरो बुंदों बर' कट जागासे बर'या बायदिसिना बेबायदि बुंदों माने बर'आ बेवहाय बहा जागादों आरो बै लुटिनानै जाग्राया सोरमोन बेबायदि बुंदों डेट मिन्स एबसुआ बर'फोरा बेबायदि लुटिनानैसो जादों जाहैबाय आसामखौ लुटिदों जाहैबाय बे बुरैनि बुंनाय बादिब्ला नाथाय बे जायबायदि भुट बायदि बुरैया मेगन थेला थेला माने मोदाय बायदि भुट बायदि गिथाव मोखांखौ लानानै बे बुरैया जाबायदि बाथ्रा बुंदों बै बुरैया जानो माबा सोलोंथाइ दं थारैनो जिबायदि कुत्सित मोखांजों कुत्सित खुगाजों जाबायदि कुत्सित राव बुंदों जानो हागौ बेखौ सोरबा कुत्सित ब्रेननि सुबुङा सोलोंनानै होदों आरो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे प्रेस कनफारेन्स खालामदों बिथांमोना अफिसाव आरो प्रेस कनफारेन्स खालामनानै जाय इनस्टिगेट खालामनानै बे बुरैखौ बै कुत्सित मोदाय भुटनि बुरैखौ जा बाथ्रा बुंदों बेखौ थारैनो हमनो नाजादों बेबायदि बुंदों थारैनो जाय इनस्टिगेट खालामनानै फोरोंनानै बुरैखौ बेबायदि बुंहोदों बेखौ थारैनो हमनानै साजा होनांगौ बेबायदि बर' आरो एसामिस स्पिकिं पिपुलफोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे खंघात दावहा लाबोनो कनफ्लिक्ट लाबोनो नाजानाय मोनसे षड़यन्त्र बादि आं नुहुरदों बेखौ स' बेबायदि इलेक्सननि समाव बेबायदि बायदिसिना जाथाय जाहोनाया मोनसे नेचारेल माने खायसे फाव फान्दायग्रा सुबुंफोरनि खामानि जाबायदि बुरैया लेंगुवेज बुंदों यात बर' कट जागासे नङा होमबा बे थारैनो जोंनि हारिखौ एसे दुखु नांनाय बाथ्रा आरो बिथाङा जा वर्ड बाहायदों गाज्रि माने लेंगुवेज बाहायदों माने बर' हारिखौनो माने मोनसे जोबोर बेड लेंगुवेजजों बिथाङा जोंखारिदों बर' होनदों आरो बेड लेंगुवेज बर'जों बेड लेंगुवेजखौ सरजाबनानै होदों बे बुरैखौ जेरैहाय पानिशमेन्ट होनांगौ आं भिडिअ बानाया सानदोंमोन नाथाय बेखौ साफ्रोम बर' सुबुङा बे भिडिअखौ बानायनांगोन अब्लासो बैबायदि बर' सुबुंफोरखौ जायफोरा मुगैयो बिसोर गिगोन दिनै बे आसामाव बयनिख्रुइ थान्दा मगजुनि बयखौबो निमाहा होग्रा हारि होनबा बर' हारि অসমত এনেকুৱা এটা জাতি নাই যি জাতিটো ক্ষমা প্ৰদান কৰিব পৰা হৃদয় থকা জাতি এনেকুৱা অসমত নাই কিন্তু আমি সৰুৰ পৰাই যি বয়সৰ পৰা আমি বুজিব পৰা হৈছো সেই বয়সৰ পৰা আমি দেখা পাইছো ষড়যন্ত্ৰ কনস্পিৰেচি কৰি পেলাই মাৰে কনস্পিৰেচি ষড়যন্ত্ৰ সেইবিলাকে আমি দেখা পাই আছো ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক হত্যা কৰে ডাঙৰ মানুহবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰে ডিভাইড কৰে ৰুল কৰে সেইবিলাকে আমি দেখা পাই আছো অসমত এনেকুৱা জাতি নাই যি জাতিয়ে সৰ্বস্ব ধ্বংস হোৱাৰ পিছতো যিজনে আমাক ধ্বংস কৰিছে তাৰ লগতে ইমান হাঁহি সুখীৰে জীয়াই আছো এনেকুৱা জাতি অসমত কোনো নাই একমাত্ৰ আছে বড় জাতি একমাত্ৰ সম্প্ৰদায় আছে বুলি যদি আমি কম সেইটো হল বড় সম্প্ৰদায় কিন্তু আমি কি দেখা পাই আছো এতিয়া যদি আজি আমি 21st চেঞ্চুৰীত এনেকুৱা যদি কথা শুনিব লগা হয় যিজনী এছামিছ স্পিকিং বুঢ়ীয়ে যিবোৰ কথাটো ক'লে সেই কথাবোৰ সেই বুঢ়ীজনী ক'ব জানে মই ভাবো সঁচাকে নোৱাৰে নিশ্চয় কোনোবা তাক ইনষ্টিগেট কৰি বুজাই পেলাই এনেকুৱা ক'বা এনেকুৱা কৈ পেলাই তাক সেইটো কাম কৰিছে সেইটো কাম কৰাইছে আজিৰ তাৰিখত আজিৰ দিনত আজিৰ যুগত 21st চেঞ্চুৰীত যদি বড় সম্প্ৰদায়ক বড় জাতিক ঘৃণা হৃদয়েৰে ঘৃণা চকুৰে যদি চাই তেতিয়া সেই অসমখন ধ্বংস হোৱাৰ পৰা কোনো বচাব নোৱাৰে আজি যদি সেই অসমখন যদি বচাই আছে সেইটো মাত্ৰ বড় সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণেহে আৰু মই এইটোৱে কম বড় স্পিকিং পিপুল আৰু এছামিছ স্পিকিং পিপুল সেই মানুহবিলাকৰ মাজত যি হিংসা হত্যা এটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে সেই মানুহজনক সঁচাকে আইনৰ ব্যৱস্থা লোৱাটো উচিত বুলি মই কম আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি মই কম स' नोंथांमोनाबो थारैनो बुजिबाय जे बेयो मोनसे इनस्टिगेशनाव जादों होननानै आं बुंगोन बेनिखायनो बै बुरैखौ सोर सोलोंनानै बेबायदि होखो बै सुबुंखौ हमनानै आयेननि बेबस्था लानांगोन होननानै आं बुंगोन